Ka Hill State People's Democratic Party kalau ong bakalenti ke basuk tam banlait na ke kenrum kenram banyadat yashrut bat upara lok garu kadebet tang ke Khasi Jantia State. Habakaran menta ka arpo khandai terik jemang arja arpolai u Presiden ke HSPDP uba KP Pangyang ulapan kermau ya ke jingkren jung unong yalam barim ke parti umait HS Lingdo ubala ong bakadei tang ke jela Khasi Jantia kebalak banwengi ke jing jong kejat bandriu Khasi Penar. Ke HSPDP mentah kasngi kalayathir halor ke reservation policy hadin bakaladon ke jingyaki bandawa penkelano yaka namar bakalarim palat lasan pausnam. Ke parti nama kita lepau minister ko kabinet nendeng ilekren ba maibat i MLA jong ni ma napo promotion road ba materials dekat kin sim ye gini kiki perkhoi ki ba mangi ngi tai ban ye kren kamha bat ka sarkar MDA government bat kindan ru ke benta ka bangi na kalian jong ka parti isutu ba ngi don ru ya kani ka all party meeting dan kalian jongi ungko parti leng ba jong presiden baki urang ba jong parti ni inang ke benta ka bangi sia kren bat pun susu ya gitu benta ki bom sai haka ba sarkar ka thum ya ka all party meeting ini kita ki ini dan bom jongi bat we senior vice president jongi iba bahe martel mukim bolong MDC bat EM jong ka district council de ni khot ye ni ke jelang ka ba kerki bat ka kerpang bat ni sim ye ki benta ki ba kampong san ni beri we ka kam ilong kum ni ka bening kong habang i kren sipang reservation policy ngimla ban klet dalele kala dei ka issue haka matrikam jongi ko ka manifesto ka boong ba lari ki pai ba jong ka jala ki ai ka jing kesan ni ke mandit ke yang ngin persang ya kapan penbahasyu ya ka dan pen baik na ka benta ke jing penbah ya ka reservation policy ke balong ta jing mentai jong jadi jongi kampan ku sabla ke arpat ngiliakran ke bede bagane ka reservation policy namar ba ke HSPDP kala dai lepa ka way ka partner kepadon apo kani ka sarkar MDA 2 ti namar kata na kaliang jingi kum ka parti ngin ra bat ngin kren bat ngin yatai khamhashu ya kani ka problem na ni chinge bat kumno ban penyas khmat ya ka kalong ngin sia kren ya ka kam ringkat bat ke MDA partners ko jumi lah ka kadang lar kadai haka coordination committee ne haka nunu ka meeting ka ba ka MDA 2 government ka bangi don lut ki party ka ya don bat ka ni kentu ya ushi men saban brom un ayengi ka platform ban ya tai khamai ka ta shibun ki ba mangi ni sa ka panikrai jana ka party ban ni se kan ta bangin ko ban disclose look iki bar fight naman sutu ba kidon ki defective po ka reservation policy but kidon ki banginan kamban ai jing suggestion tang mai kita bar fight pa ngi ka party ngi lai simro bangin study in depth ki bar fight bar na ka ya ka OM officer mo berendam bat ni sa ai ki jingmut haka por ka patay ban ai